He aha au mahi mena kataia e koe te kite I te tākuta karu I te rata niho rānei, Kāore he utu. You've come in because you've got some concerns with your teeth. What's your... I just want to come in for a check-up. Yeah? I haven't been in for a while. Koe nei tonu te mahi a Tūranga Health I tēnei tau, kua toru tau tēnei kaupapa e whakahaere hiana, a kua whakawhānui ake ki ngā wāhi e toru mō ngā wiki e rua. He kore utu katoa mō te hapori. We're not waiting on the crowds from Wellington, we're not waiting on the crowds from Auckland. We've got to put our hand up and show what punch, what point of difference we can bring. Ko tēnei kaupapa te winter wellness e aro ana ki te ārai I te hapori I mua I te pānga mai o te māwiwi. Ko te manako o Tūranga Health mā te noho kore utu, ka toro atu ngā whānau kia rātau, kia whakaora I ngā māwiwi iti, kei nui ake. Whānau are doing it hard, particularly in these times now. And so being able to have dental done, it's probably right down the bottom of their priorities, but actually most needed for the whānau who are coming through. Most appreciative of the opportunity to come through and to have their teeth seen to and be able to have those small things, whether it's an extraction or a filling done. I've got two of my wisdom top teeth taken out. I get pain on my right side sometimes, and now that they've taken it out, the pain will be less. Just financially, we couldn't afford the dental. Wa haria mai ētahi rata niho me ngā tākuta karu no waho o te rohe e mahi ana mō te aroha, me te whakatū I ngā whare hauora rangitahi puta noa I te tai rāwhiti. Mai te karaka ki Elgin tai atu ki Uawa, me te tautoko hoki a ngā kaimahi no Tūranga Health o te rohe. I got 2 teeth pulled and cleaned. Yeah, didn't even know I needed that, but I'm so grateful to the team here at Tūranga Health. It's been really positive. People have been really kind, grateful and really humble as well. Everybody's been so lovely to treat here. The moment they walk in, they're always just like huge smiles, super happy as well. E rautaki whai hua tēnei a kua kitea ngā painga. Neke atu e te ruarau whātekau ngā tāngata I whai wāhi atu ki ēnei ratonga I te rātau. We know the impacts of winter, so we're zooming in on some whānau sort of cohorts, and we're trying to get them in the front of the queue. If we get them in the front of the queue, then potentially they don't end up in hospital. A rā no atu ngā āwhina kato haina e Tūranga Health, kei reira hoki ngā āwhina ki te kāinga, pērā I te tuku kumara, te whakarato wāhie, me te mahi ngātahi me kāinga ora ki te whakatō rākau hua ki ngā kāinga o ngā kainoho. Katoa nei hei whakapakari I te oranga tonutanga o te whānau, I mua I te hōtoke. So copious amounts of fruit and other things that we could provide a good experience with. You know, this will gear us up for the month of April when the flu vaccine becomes available, but we're going to have a go. He kaupapa e uana I te tautoko wawe I te hapori, e ahurua no I te whānau I te wā o te takurua. Rahia Timutimu, Taioro.